Ona može odrezati, ima snagu da odreže prst. A od Pipi se učila toliko pokreta za ples. Pa da, samo gledaj ga. Da je muzika sad viš kako nam. Kak? Raspoj se. Kad je puno ljudi onda ona voli. Kad raširi red iza da je sretno. Kad je okole... Pa da. Sad je sretno, viš. Kad ga raširi okole pezu, pa da. Ružne noge ima, jel da? Ružne noge. Malo kao Doro. Kao reptil neki. Da su suvi. Gledajte, šta te već polako montira. Mislim da je malo grozno. Biće. Šta ste vi to, djevojke? Ja sam princesa, ovaj nosim čokotače, ovaj je A kraljica diže šator. Toplo je. Da, probaj. Ovo je dobro. Ali je. Ajde ja. To je dokti. Meni je savršeno. Iskra, da probaš sveže pobrzeno ko zimu. Žena ko zime. Da, super je. Ajde vi probajte ako isto, baš. Ja sam mnogo puta to pio u Ljubavni. Daj. Neka djeca ne može kulturiti jedino u kakao. Da, zbog mirisa. A neki piju. Ima ženu koja nosi za djecu i kaže da im je to. Da, za bronhitis je izuzetno dobro. Nešto imaju, ne znam šta. Znači, ako da prima neki stranac uz ovdje neće imati. Ajde, baš me zanima. Kad sam prvi put probala šarglepu, ja sam ljuvala. Kad sam prvi put probala kaktus. Ako ti nije fin, ne moraš ga pojesti, ja razumijem. Ne može svako jesti koja se sija. I mleko i sir. Je, eto da radi. Ovo je prvi sir koji mi se sviđa, inače ja ostala ne volim. Ma nemoj mi reći, dobro, ja ću vam onda spati. Sir je super, mleko mi je malo... Onako čudno, evo, zato možda se puno na trave. Idem napred da vadim vode. Uglavnom samo Šta treba sjeti? Evo, nalazimo se u jednoj sali koja je predviđena za slavlja, venčanja. Sutra je jedno venčanje i Teodora je ušla da proveri kako to izgleda i vidjela je kako Nina, desna ruka od gospođe Ksenije, pravi ove dekoracije od cvijeća, a tu je i naša draga Anđa koja nas je primila i pomogla nam da se smestimo. I sad devojke njima pomažu malo. Inače, sala je nekada bila štala za konje i oni su to predivno preuredili u salu. I namještaj je divno uklopljen. Tu su neki stari alati. Ambijent je predivan. Podsjeća me na venčanje
mog supruga i mene koje je bilo u Tršiću u nekom sličnom ambijentu. Ostao po Poljeni Ivana Gorana Kočića, jama. Iskra je ponovno našla prijateljicu, naravno nije bio problem ni Teodori i Sofiji. Galerija je predivna, baš je predivna. Bravo djevojke, bravo, ajde Iko! Može s početka. Bravo. Zaista se može žaliti. Ajde tamo. Ajde tamo gdje je ranije. Ovo na putu što je u bijeloj boji ofarbano. To je nekih kilometara za vježbe. Dakle, trčanje kruženjem kupova. A ovdje kruženje rukama. Trčanje kruženje rukama. Stvar vjerojatno je bilo kruženje rukama. Skokovi. Skokovi. A ovo smo prespavali prek snoći. Marina Prelog. Sa druge strane se nalaze bungalovi, kamp kućice koje su u zakupu, odnosno vlasnici plaćaju godišnji najam. Ima i Njemaca, Austrijanaca, ima i domaćih stanovništva.